Ziturria. Fitureatzea. Pasear por la feria, ¿no? Munduan barrena ibiltzea. Eta ibilbide horretan, falta ezin daitezkenen artean, hainbat helmuga. Ibilbidea Asian hasten da, Japonian. どうぞ日本に来てください。お待ちしておりますんで。 Hiriburutik, Paradisura, Tanzaniara. Gaur eskongai askoren aukera. Attraction, wildlife, beaches, climbing mountain, Kilimanjaro. Afrikak natura bere horretan dakarkigu. Eso es África. Botsuana, safariak egiteko, modan jarri den tokia. La posibilidad de hacer safaris en un entorno totalmente natural, privilegiado. Turismoaren ferian, Amerikak musikarekin erakartzen du bizitaria. A la gente que nos visita en este gran crucero de Pullman Tour aquí. Oianeko bideetatik bizikletan ibiltzea, Parque Nacional Tayrona. En el Tayrona, en Colombia, espectacular. edo Atlantikoan, arrain artean, igerian aritzea. Horiek eskaintzen ditu Kolonbiak. Europan proposamena Portugal da. Bertaraino ekarri digute herriko bizia. Alenteianoko gia okindegian, Ginjina kioskoan eta fadoak herriko plazan. Eta dena, esandakoa, Fiturretik irten gara.